kula durakin kebrika Agus Putra Makbeng. Marga Sentukan Jatisari. Monggo tampil di pagelaran Kero Ida Kunci. Sugi Luluk Kunci. Monggo tampil di pagelaran bergabung Cak Winarko Kedawung. Iya, Kecamatan Padang. Cak Puji Ranu Bedali. Cak Hamid Sumber Betuk. Pak Endang Sabi Garep. Pak Yunis Ngelusari. Winarto Anissa Karangjati. Cak Sonaji Pelososari. Monggo tampil di pagelaran Bapak Purnami Belalangan. Bapak Abdul Bulu Kandang. Monggo tampil di pagelaran Sule Selinda. Monggo mriki Jaipongan Cak Sanadi Hendra Putra Al-Falim. Jogetan sesarengan ya Rohim Supir. Sumonggo ayo Jaipongan sumonggo gendingi kersani beban jenengan. Aryono putraku mudhuni jaluk usluk kon dhewe ngono ah. Dumbla Probolinggo.
Nuwun penghormatan Kang Mariono MC Nyonya sudah dak naik sakit toot. Nih sudah Linda Kang Sanadi Dribing sebagai calon Jumaat Wage yang akan datang. Sudah tampil di pagelaran Bung Haryono beserta kawan-kawannya di grup Kemamang. Terima kasih. Berikut tiba giliran di grup Angling Dharma. Di antaranya Kang Nasir Basori tadi sudah ya. Kampung Dulmanan. Sudarso Rohimar Songo. Samulyarni Asral Panur Kampung Dinasan. Selosok Liwon di Bulan Besar. Iya, cuma bagi. Semua jangan sentuh siapa jangan. Iya, ayo.
gagal Bapak Ion Sugiyul. Ayo Kembang yang punya daging super. Mbak Sinta. Bandengane Angling Dharma. Oh. Brode Bunggon boleh kemarin. Ayon bergabung di grup Angling Dharma Kampung Tinasan. Iya. Selosok Liwon. Kan salah jigipun kula aturaken kebriko Abah Kardi Brangga. Tong niaman lah pada tahun Brangga. Abah Kardi Brangga dalemipun. Tong niaman Rashid Fadila sesarengan Heri Aditya Kang Sunares Mas Heri Wono Asri Abah Kang Jarek Manjusid Samin Dina Aryono Miyasin Adi Putra Lianita Sutresno Putra Ferdi Putra Melani Sudin Saino Wahyu Anyonya Saino Adi Wirawan saking Banditan Tuna Kriti Marsu Marji Sayani saking Amurun Sumonggo. Ayo jaipongan karena ada yang tidak bisa wolu-wolu jadi dalam meriah. Neng Dina gimana? Neng Dina wan Samin Mbak Dina geser lah. Iya karena ada isa wolu-wolu jadi kelakuan dogi sabaro deh. Mudun hi. Nah, it. Ada nominasi. Habis. Dina Minggu sing tak tunggu
sangale penang apalotan edi ngaki duya tore-tretan ladina sore mangketet kau leni makna kana lumbang sorot tedung bulet tedunga montak ide ngale karoma terus der meneh iya menabi salah lopotan nyoon sapora eker mangan sangale duma cecak bayi dan bila sangale benang apalotan maju temang adule sakit bayi ya sepenting ali-ani tapon katorotan celelut sora rebes marong pong dedeng mon maduna ma empenaan sora abes ka ngompong ki bedeng mon marena ma edinaan tur sebanuun terima kasih Kang Zaino Pak Wahyu beserta Nyonya Zaino Sandi telur paling nyaman telur paling rajah salah jiki pun dilaturakan berikut tiba giliran jago tunggal siapa dia Sopot Doro Bang Cunet aluran jejak ajunet monggo mriki sampeyan ajaib pong ada jaga tunggalan saking aluran monggo jaib pong aja joget tanah sampeyan sesarengan agak 5 artis biduan sore ini yang lagi kelaparan
Oh yes. Umpama aku ra duwe rasa aku lilo kowe gandeng wong liya nanging kowe milih tresno liya Ajarin. Ajarin. Masalah. Abah Biarso. Oh oh. Boleh boleh boleh. Sampai bawah. Tolong goreng. Boleh 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 Rin, boleh Rin. Tolong goreng. Yo Borin, yo Borin. Oh, ayo. Tolong goreng. Ledok, ledok, ledok. Junet. Oh. Sedek, sedek, sedek. Abah Biarso. Ayo Bah. Yang punya
senggol dong. Ah. 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 Janji tresno murah ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku do Gusti kuatno atimu do Gusti kuatno atimu janji tresno murah ana liyane nyatane saiki kowe ninggalake aku do Gusti kuatno atimu do Gusti kuatno atimu umpama aku rawati dosa loro tak wes loro kaya tatu sing tak tampa nanging aku rementolo aduh Boleh boleh yo. Ah. Ah. Masya Allah. Umpama ndak ngene ya ndak sida haji aku. tenan awas Ya bono goyangane no. bayangane Ya bono goyangane ya bono. Ya bono goyangane no. Ah. Ah. saka Aduh. keri Tolong more. saka arak Sebanun atas penghormatan Mas Junet Aluran yang punya awu-awu sudi tampil di pagelaran, dan sekaligus Kang Zuher pribadi Cak Barsudi yang punya toko bangunan sudi tampil di pagelaran Batur Sebanun.
Cewongan salah juga pun. Gula duragan kibiriko cak miskali rambeun. Di grup rambeun suka ada. Dedek putra rambeun Tuhan Dewi Naluko. Mas Samsul datangnya dari rambeun Selamat Saipul Naluko. Adnali Junaidi rambeun. Junaidi putra rambeun Pak Lina rambeun. Mana suka Yogi ada? Suka. Di grup rambeun ada. Ayo yang dipanggil Pak Guru Ersan Naga. Yuk. Golehan kelendi meski biae keturutan nang ati paran artine welas sing kurang kembyang asrimake sepirang-pirang lan make ake kembyang ring dunya ang ayu ketelo telo Susah seneng bareng tapi dilakoni
palotan ete mangan klaben bulet sakit jak bayi karena tamu ya iya lah tompoan Sorote dungka bulat dunga montang ide ngale rumah sarang ijung pulang ijunga pernah bisa lalopota nyoon sampora cek terana dengan leduma sak-sak nyasarambing sangale kasongai bere cek terana bapak purdu seminta saking serat tineng banjarimbo tak kota enda celulup Tirunaka nampak Honda beleh Esetater nakelem odi STN-an lek Tirunaka nara atika Kariniser tak nara andi Matur sepanuhun di grup Ademayem Kang Sarjai di Pincayur Pak Misgono yang mana telah ditampil di Pakilaran. Saya ucapkan matur sepanuhun. Coba perhatian kepada penjual bir 2 BL balasan kiriman datangnya dari Kang Jumali Sri Kang Sundap Arsutilio. Salah jengipun kula turagen ke mriko Kang Asim Pak Nopi Bades Supa Putra Bades Joso Arga
Mandul. Ojo gili adimu tresnane pun kakak ora kaya jarewe terang bombongan ngono kersane pangeran cintaku suci sehidup semati. Mandul ora duwe turun, aku ora bakal ninggal sliramu. Yen pancen ngono ayo bebarengan marmuji supaya antono grae Gusti. Yen pancen ngono ayo bebarengan muji supaya antono grae Gusti. 20 taun kang mas umure kawinan kowe karo aku urip bareng jejodhoan nganti saiki durung duweni momongan aku kuwatir kang mas ninggalno katresnan. Odik sayangku ojo cilik atimu tresnane pun kakak ora kaya jarewe terang bombongan ngono kersane pangeran cintaku suci sehidup semati. Ati lulut mandul ora duwe turun, aku ora bakal ninggal sliramu. Yen pancen ngono ayo bebarengan bermuji supaya antono grae Gusti. Yen pancen ngono ayo bebarengan muji supaya antono grae Gusti. Lampi putih dua-dua senengah Dotor sabana duce alosa Pacelena tika duce lemasa Sing abas pada taro kenalan Bumi
Oke, terima kasih di grup kelakuan Rogi Sambur. Oke, mohon maaf untuk yang belum terpanggil Pak ya. Karena waktulah yang membicarakan kita untuk putaran yang pertama di siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.